Kinong yalam jong ka Riphoy Youth Federation RPYF na lais nong kilalit panjurit ya ka office jong ka District Transport Officer DTO Riphoy nong po hadin bakilo jing tep pakani ka office kalanang jot nang prakan top ro ya ki saudong saukon jong ka kikan ro ka ber jong ka karong karob ki pan khana pai pa pat ki wek wek jing don jing em jong ka hakajing ya kren berkilat patai ko por president ka RPYF uba don bok lendo ulapan pau ya kajing saukhya jing mod shibon e halor kajing long jing man jong ka office DTO ulapan pau ba kani ka office kalan jot shibon wat hadu ba omla shu man pendan kam ya ki pan khana nakadau ba kila jot pat kajing sma yutong Gina kali keseng ngilawan tu pen sistem kata kawan la sistem tam ni pengilawan pendekan berditu kalau kena dijemput cepai kena pakai cing jabok cepai kena dari la suai dau ini ba umsaikan kita kinopet bahalor la kita ki commissioner mereka tu bentar sistem tam astem duna kalau cepot ringi ba kejut cepai kena kadang long kunjuk bat kadang mi kisi kepor kejut jong kene ka office kalau long wat ki kepus baru i jing jabok cepai kena joko ki kor bom ki bambiang jing iba jing orpat jong kene ka building ki jing jot jong kene ka building ka along war kirong kirup ru kamdon shu ndai kumbangi ngitip kata ka jing ni na kene ka office na kene ka MTC transport bat ka DTO bat ka DTO office ndai bagi pek war kirong kirup ki bala kirong ngi kumbakila airong nadu ki force na mensuakan adu mentangi iba kadang jaing sa akumne kalong sa akumne dengi nak leng keseng kepat kinong pe kinong pi jong ke department jong kan ke transport bagi penbahano punong hi pangi kam daitan tangina mentang pepat ba mentang to office so ndai ba kinong sung ki ba sung dukan kan ka compose jong kan ka office ni ba kilanang tron nomor bangi pe sistem ki balalet ni ba ki kom sange jong ki boss kom long jingwan jong historis idap ndai menta war historis su kindan shi buat te tulis se kali nak kena kadau bagi sepelong ya kena ke kompos bagi ginung sung dukan barok coba kin dang telur kan beneng mi kisi kepor dan nak kalian keseng ni pokok menpak kerwo nak kalian keseng kepat jur jadi district transport officer dan ki Meghalaya Transport Corporation Minister bakin pet bakin penbahano kini pet kana pat duduk perwai som perkut yang kena kecing keren ikat baru dia kalian nak kalian jongka Swachh Bharat bakal man pet mi internal jong kecing jabok jadi pen kana kan ke office bakin seki dalam kejong hikmat